Hello! Naimbag nga orasyo papagayam. Daytoy tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, sagutan da kayo ititalo nga episode ti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, alaag man da itagundaway nga agyaman kada kayo, iti kanayo nakadayo amang tartarabay. Dito YouTube channel tayo, kan kadagiti amin nga uploads tayo. Kat kasi ti kanayon ko nga ibaga, noan yaman ti pagkurkurangan kan pagsubsobraan may, da kayo lakuman ti makamwa mga awat kan mang pumpun no. Agyaman kami. Intay nga rodan danggan ti talo nga episode, a drama amanang biyana. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita, kat naggapo kanipagayam tayo naglingad itinagan Goria. Kastiman ti kunana, dir manang biyanang, naimot ti asawak ani tume, kat dayta ti padramak kan kaita. Nagagat ngagmula-mula ti asawak, na diskarte iti biyag, ngam naimot. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Nagko na mga lakay ti kalamansi di taparagan! Ay, pumanaw ka dita! Hoy! Aseno man te, pukpukawam ditan, tume. Ay, dayjay nga ubing nga. Pidutan na kidin na kiti agragrag a kalamansay. Ay na, di kalabaybayan dita. Tanaragrag may, sayang mutlaan. Ay, sana sayang. Tay naktupidutan no madamdama tay lakaw. Ha! Agtatakaw na kitang obay. Baybayan ngamin na kiti dadakkel na kay. Aganak-anak na, kalpasan na, di na may soro ina tinasayata sorsoraw. Ala, ustawn. Umanay man la, pagpupututa mong dayta. Nagbasit abanag. Umay kakideng, tamangantan, nakagao akon. Hey, ala ka nga ala iti sidain, Gurya. Magibati ka mo iti sidain tayo tunal daw ah. Hey, Ha? dahita ti jak kayat king kakay. Tadi mo amo ti aginaw. Ti kayat mo ngamin kay golpem nga ibusain. Sa nagaputan dakit, alay, banat, ay saan nakasta ah. Unay ka maten, basit malakan kanak. Basig nga, ay nagaduntubay. Ay agdayit ka, tanaglukmag kan. Husto laag matoy pamagik, katamtaman. Ay nalukmag daytan. Siya ka, ti katamtaman. Katamtaman dayta. Kasla iskiliton tabagay. Tanagbasit matikan kanaw. Ay, kasto, itosto apamagay. Mala, kalubam kiday na kita taraon. Tapno da pangaldawan ta, no madamdama. Nagloko kan. Jak pela na nalpas adangan. Sige, ta kalubak na gito yan. Tapno saan na may baw. Hello, Auntie Goria. Ha? Mayet? Agmano ak, auntie. Kaasyan na ka ti Diyos. Inso barok. Ala, sumrag kayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Umay kami man agbakasyon, Auntie. Makauma mo't agnad iti syudad. Isu nga umay kami man mo't lumangab iti presko nga angin dito'y probinsya. Ay ketun No kasta, nagbakasyon kayo iti trabaho yaw. Wen, Auntie, nakalive kami nga agasawa. Kasta aya. Ala, agina na kayo ta, agpaalak itinyog kini Uncle yaw. Ta uminom kayo iti tubog kinyaw. Ay na, nagsaya atan, Auntie. Nagko na nga ipadawat mo ti bunga tinyawg. Mano atawin ngay nururay kung agbunga. Ipadawat mo lang, Gurya. Ay, unay kan aya. Nagado ti bunga tinyog. Uray duwalaeng ta, imbaga mat nga road. Ay, saan? Nangina tinyawg. Ipadawat mo kay Day. Unay madata nga kinaimot mo, tumay. Uray bayad ako no isaw. Hasino launay na kita tattaway ah. Takas talaunay ti panangbisitam kanakwada. Kanakam lang. Ngam ko namadlan prinsesa kan prinsipidan. Umay dangarod mat umilew. Bisitaan datamat
Kung di bisita na, awan mo't isang pweda. Ha? Tangiwat mo. Ay, painumamida iti danom. Pangirarit na kita. Tumay! Pasensya kayon, kaanakan. Naganos pa'y magayam ti bunga tinyog. Pasensya kayon Okay lang, auntie. Awan problema. Di upilitin apurusan ta sayang. Uwan nga raw. Ayan gayam ni Uncle Tommy, antay. Ay na, ada di talikod ti balay. Adar aramidan na. Sige, inakman kita ay antay. Panawan kayo pa dito eh. Sige, mapankalaeng inso. Kumusta kayo, Uncle? Mayata! Umay kami man nagbakasyon. Umay da kay mamut iliwan, Uncle. Uncle. Adumod ka, titarakan nyo amano ka. Word! Gamla ko na kita! Sana padawat! Manungay ti may sa piraso, Uncle. Gumatangak tuman no agawid kamay. Depende ati kadakkel na. Naimastag sida itinitib amanok, Uncle. Ay, word! Naimas na talaga! Mang tiliw tayon sa tamang parti tayo, Uncle. Ay, sana padawat na kita. Lakaw na kita. Wen, Uncle. Uray, bayadak ano ka? Ay, wena. Tanay, nagregregatang mata tinartarakan na kita. Insaw, awan, tilibritan. Nagloko kan? Apay nga pinabayadam ti manok nga pinarti ni insaw. Kay, alangan alibray. Umay dala nga roda nagpabisitan. Nagalas at talaga ti ugalim alaklakayan. Di ka laagbay ni ti kastangar aramidam. Ay, awan tirumbang nga ibain ko. Ta sa anak nga agtatakaw. Sublime ti imbayad na. Ha? Apay ko mga isublay. Nagngina ti manok ita, gurya. Pangbisitam kumamit kadakwada Umayda ka nga ron mat iliwan. Ay, adulamay. Umay da magirarit ko namki di Mala, hindi kita aglutom itin na pawi. Di mo manin adwan ti lutom Basit lang ti lutom. Tapno saan na maibos adagos ti bagas. Auntie, ayan ti asin kan man ti kayo. Da kamin kaniinso ti mangluto iti sidaan tayo. Ne, ayan dagitay asin kas kadamanti ka ngay. Awam mat dito yan. Pangik-ikan nyo ay auntie. Dito'y laang mati ayan dagiti asin kas kadamanti ka. Amangan no nalipatan nyo tinangikan nyo. Awam mat dito yan. Pati tay asukar kan kape. Awam mat dito yan. Ala, sana bali auntie. Inakla gumatangon di ta store. Siya kon, balasang ko. Sige nga rod auntie. O, adto'y ti igatang yo. Ay, saanin? Siya kon. Ada paggatang ko, balasang ko. Ay na. Ay na, ana. Unay madagiti ako tunan, aya. Apay, ay, di ka makaid na. Ay na, makaturturog akong gurya. Kumanuti ka. Nagadungaruti ko ton dito idata, tumay. Nagkapon nga tadagiti ako ton, aya. Ha? Makutkuton tamatay. Anya? Mabiit man laang takitak ti paggapgapuan dagiti ako ton. Ha! Adda magayam ti sapsapulak nga sukad dito sirok ti kama. Kandagiti asin. Aglalawak din dito ko eh. Wan! Indulin ko dita. Taibusin mo dagiti sa ngailim. Anya? Grabe kan tumay. Nalabas ak kinaimot daytan. Ay, sana ka naimot. Nainot lang. Mangirarit na kita, bisita. Ay, di mo irwar na kita. Tapno gumatang da, iti usarin da. Anya? Di da kidagbay na. Umay dagpabisita. Umay da mangirarit. Kat nagrigat ti biyag dito yung lugar tayaw. Jack amoki ka. Mangibabay ti kasta nga ramid mo. Amom tumay. No naimot ka. Narigat asumangbay ti grasya king ka. Ngam no naparabor ka. Ad-ado ti bendisyon nga umay king ka. Oho! Adula amin da ita. Amom gorya. May mayat tinainot. Tanudumtang tirigat. Di kan tumawanan. Kinaimot mo nga rutyar aramidem. Saan a kinainot? May na. Isumod lang isaw. Maibagay launay king katinagan mo at tumay. Baliktadam ti tumay. Agbalin nga imot. Tumay nga imot. Ha?
Excuse! Ta napunot ti kaldero nga iggamgaw! Excuse! Ni. Apay nga inyo nagmo dito siliti. Linutom asidaan. Wen, tadito'y tamangan. Agluto na matiti si Danda. Ay, nakitakit eh. Ay, Anya kamiteng. Nagalas di kastangar aramidin. mala, ingkakidialaan ng tayin na po'y. Kun mangalakan iti plataw, tamangantan. Ibagam iti kaanakam. Tagluto da iti kanenda. Mayet, pasensyaan yun no anyaman ti madmadlawin no. Makitkita yung nga ugali ni Uncle Yu at May. Awan problema iti dayta anti. Siyak ti mababain gapo iti naramid ni Uncle Yu. Amok anadlaw yu ti kinaimot na. Ay na, di da kami pagdanagan anti. Maawatan mi ni Uncle. Anya kayo matangas asaw. Nagrarawat kayo. Awan lang aro ng tararamidan nyo dito'y balay. Nagrarawat kayo bay. Ay, just kay salay! Ni, agong ungot mo ni Uncle. Kwa. Kasta na nga raw. Kaapan na ultimo dingwan. Awan pa'y serbiyo nga asaw. Uri ang isang pad kayo lang kumamat iti maano pa niyaw. Awan mate. Simbang pad kayo dito'y balay nga iba-iba. Puno saka-saka. Ay, Ala, umaykan kaanakan. Mapantay ijay likod ti balay ta. Naparpariir ti angin ijay. Agawid kami, ante, angkel. Agyaman kami iti panang pasangbayo kada kami dito balayaw. yaman payapaw. Apay, nauma kayon insyaw. Mayet. Saan anti? Nga magtrabaho kami. Naibusan ti bakasyon mi. Ken wen gayam, angkel, ante. Ikanda kayo iti kwartayaw. Adtoy. Ay na, saanin? Saan kami matngag daw dawat? Ay, yag mo insaw. No saan akayak ni antiyaw nga awatan. Siyak ti mangala. Tumay! Awan kiti ti babain mo Kalpasan ti inaramid mo. Alis to ka nga da mangawat itintid da kwarta. Ay, nagorya. No agbain-bain ka. Agbisin ka. Suruam ka day ti agalibtak no may papan iti kwarta. Ne, adda tao. Ingkalukatan ti ridaw. Tama nga no nagsublay dagiti kaanakam. Amang ano dapay itida. Eh, nanti gurya. Umaya makiturog dito balay. At umaya kagpalamisi. Ti ulaw. Katuna, samanta, kaanakan. Ngam amuda na ng kantatang mau nga may kaditaw. Wang nanti gurya. Nagpakada? Nagapa kami nga minitigapsat kaw. Amangan no malawanak, isopin manawa kiji balay may. Sige, umay kalata diti balay, kaanakan. Apay nga daka si kasamanta, asam-samantong. Alamat niyang kat. Sanak matasamsamantong Umay payla ka no makiturog, ta nagapada iti kabsat na lakay. Unang kal, siyak taglutaw, aginaw, aglama ka naglinis. Nagagutak ngaglinis ang kal. Linisak pa'y ata na murang ngagong yaw nung kaya yaw. Kanda kita na murang nga kukuyaw, dalusak na kita. Awan insang petmaw. Awan ang kal. Ngamsa na balita nagagutak mat. Ikarok ti kanag. Aramida kami nga iparamid yung kanyak. Sige nga raw. Mapantay jay talon. Agparaspas ka, jay tambak, samanta. Ay, lakay, saan atila ipaparamid mo kini samanta? Ay, tapno da serbina, makiturog dito'y balay. Iswa pagtrabahuin ta. Adaw, iti ka na, samanta. Ha? Anya mo to'y pasidam kanyak ngay mangkal, may? Ulo ti tuyo to'y sidak. Upat nga ulo ti tuyaw. Nabambano ka nagtrabaho? Kastoy laang ti sidak? Nagbasit paitin na po ikaw? No, di mo kaya't saan lang, samanta. Nagsaur ka ngalakayan? Karnita sidam ngam, ulot tuyo kanyak. Uray, tasam-samantong kamot lang. Uray si itpay kidiak at si dama. Diyak kaya atan timangan? Saan di saan?
kabutilya di tao. Ay sus, di mo pakibiyangan dayta ta sa bidong dayta. Pag-spray iti mula, pagpatay iti igos. Ay? Sige nga raw, antay. Inak isublay, iti nangalaak. Samanta, ayan ti kapit ngay. Darasam ah. Umayan, angkol! Ay, nagbayag ka mo nagunggunayan. Samsaman ka lang ang paisaw. Wine! Antungak! Di takay man langay. Ay, samsaman sa tao. Ay, anda ikaw. Nagsakit tikan ko, Gurya. Matayaksan. Ha, anyat mapaspasamak king kan tumay. Ha, aglaputan mo tangiwat mo. Abayan tumay. Ay na, Samantha, umay ka man. Kasta tirong mo Ha, apay, Samantha. Inikakiti sa pinang basilang man. Ay na, apay nga Samantha. Basol na antay. Kanayon na mga min ngay bagasa. Tungak! Kano pa kananak? Ulot tuyo ti kanayon ngay pasida na kanyak. Isuabi na. Anya! Ala, tulungan na. Ipantad yung ospital na uncle mo. Entaray mi nga rod asawa ki sa ospital. Kat agyaman ako na iti Diyos tanaispal ni Tommy. Saan mi matan nga indarom ti kanakak tadakat nga rod diferensya ti panunot na. Nadidigran sa ti asawak, tamanipod na pasamak ti kasjay ken kuana saanen ang nagimimot pay. Alakastan, to'y pagayam mo, Goria. Bueno, papagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti maisa pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdangag, iti drama tayo, Manang Biyanak. Diyos tagnina, kada tayo, amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga tayo manan ni drama itaket, naggapok ni pagayam tayo, asanyata. Wano naglingad itinaga na sanyata. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyanang, at dakabsat ti amak, abaak, abalasang. May sabala iti pagnanadan may. Iti family house datatang ko. Iso akap balay mitibakat abalasang nga ikit ko. Sana maawatan ti ugali ti baak nga ikit ko. Tanudad duma nasingpat. Ngam no maminsan natangsit. Nulabsan tag sarita. Kasla adabagbagtit na. Tadatay tiyempo nga gungungat nga wamot gapgapuna. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sanyata, apay asino man dinagusar iti sabaw? Ni, anya asabon antay? Kitay batso ka? Nagdugyaw, kabubuaw. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wan ante. Nitatang mo nga ron ano kasta? Nagdugyot mo't dadya nga amamon. Di na amo adalusan ti batsok, numalpas na nga usaran. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, iti talungal daw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siyak, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsyaw. Tapno ibagak kada kayo. Isyak! Ha? Kaya ka ba, guys? Kate Wine! Isuasan asyak ti papasulin yaw. Ay, ala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala, gumatang akton iti sabali abat soap. Sukatan tay ti sabon. Naimbag nga oras mo, sanyata. Ni, si ka magayam gari.
Sumrag ka Agyaman nak, sanyata. Umay ka. Aw. Diyon isirratari daw. Apa nga isirayaw? Tapnaw, awan makakita ka na kayong agtsarita. Tapno maarami duty kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya amon ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman nak, sanyata. Imayak, taumay kumanin amwen, no adamit lang namnamakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan kaya pamilya? Ay, awan lat amukaw. Daytan tuman agdaw-dawat iti kwarta kinitatang nanti amu nang aramidan. No ang pamilya. Adan samot kap-apa ni Antim, sanyata. Ay, tinasaya at umay ka. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. At dapay kwartam, sanyata. At dapay matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidolin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha? Kat si kamat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. De ka mang namnamalatan, itid ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang tid iti kwarta na Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo no may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. De talag papaaram ti kukwang. Madamdama, agsikog ka na balasang. Sige. Inak pa gayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pa'y. Layla, kabagay. Saan kumamot akas na ti panagsasao, midya ka anakam. Tamangan numasaer. Isakit mo taanak mo kit nga raw. Madamdama, gumura, di ka anakam kin ka. Ay, awan na sakit baklang ko nga oray gurandak amin nga tao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas ta ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagay. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga ramid dagitipada a tao. Dayta nga anak mo, sumara itay. No adamang sarungkar alalaki king kuana, kaslan na silyanan di ubod na. Saanan ang makatal na? Saan mo takas ta ni sanyata Saan nga? Anak mo nga main, iso nga isakit mo. Ngam uray putam to'y kunak, aganak to abalasang di anak mo, gapo iti kinaampang na. Anya? Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagik amang sungbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakkel na ti respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Antem. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalakang agong ungay. Uray kumaano adda panggapuan ng agungot. Ngam saan? Tabiglalatan ng agungungot no kwa. Ay, uwad nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakitak abalasang, tanaragsaka. Ha? Happy nga uray awan asawa. Nangag na ti imbagayo tatang. Bay mamanggag na. Agpaiso mo na bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Agyaman na ka. Pasensya na narabya na ngay may, sanyata. Nininig, apay ngay. Inigdam na magtisilaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw Nagasterte kuryente. Nagpaarong kayo. Aldaw, saan arabi Ha? Tanalawlawag. Maturuki din. Ni, unay mo't ni antin. Apay ayakas talay tanganting, sanyata. Tunggal lumayak, agpupulaw. Kasla di na katiyo may ikaw. Saan lasi ka ti kaskasta na amboy? Pati dagiti kakadwam amang sarsarungkar kanyak. Iuna yung ngay. Nagsip ngay jo. Kasano makita tinapinda sa rupang ngay nakastay. Iuna yung mga dati. Mabit lang tayon ko ti silaw amboy Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente kunak. Di dak pagpungtutan. Saan ada kayo ti agbaybayan iti silaw? Apay sino yung tagbay-bayad iti kurintiyo. Sanyata. Da kami kan ni tatang Mga lagayam. Kutsay pari ng tim ngay. At dan sa mabagbag tinantem. Tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. At dan sa mga min bulan-bulanin na. Uray ba akak? Wano ba kita abalasyang?
Tanaragsakak, iti kastaw, yabiyak ko. Uray awan asawa. At least, happy ak. Nay, ang kakanatan ti bagbagana, sanyata. Bagti talaga to. Tinasaya at baliwam tulaang hindi sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Layla aging gadi ka agawin. Nyamit tay. Nagadayo pa ti pinagnangay mayo. Tanda ni 2 oras ti pinagnag. Yung agawid ang milagaya madaraos. Pasensya kan amboy Narabyan ka mangamin nga imay. Ilipas ko pa yung amin tinagsibog iti garding ka. Pinmay sa talaga amot arabi iti panang sarong kar iti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya kan amboy. Sige nga rod Sanyata. Ibaga mamait kadagiti lalaki amang sarsarukar king ka, sanyata. Tasan atila pag-isisbuanda. Nagangsyag di ta parangan. Ay, kasta ay ante. Nagangsyag iti parangan. Agpasikat kamot unay nga main. Uray sa anda sa nga umay agaram. Kat ay ayabam ida. Pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram king ka. Ni, sana pudno day tante. Aho, de ka man. Style mo mait nga babae. Pasikat. Ay, anyan. Ay, apo. Ikanak ko maapay iti atiddo ga pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Ahaw! Naggasat kit di day a babae Taadalat ta nang itakder king kuana, oray kabitira. Nay, asino man ti kaapa maun ka ba guys? Awan ti kaapak, kasurong kulaang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sarampiang akabitira. Nakalaslas-tog. Gaputa da nang ikasar king kuana, nakalaslas-tugan. Agyamang kidia, taadalata ng seryoso king kuana. Apay aya. Anya tinaramid na kin ka aya ka ba guys? Naglastog nga raw. No lumabas, kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay, di na pa'y kunamay. Masuronak. Anya? Kadi nakasiguro nakita ka ba guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakkel dagi kakaslabigao matana. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. Tamay stress ka lain. Ay, uray kastoy abakak. Uray kastoy abakitak abalasang. Tanadalusak. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy ak! Kahit kasta nga rod ti hapay. Kanayon nga agmuryaw, kanagungay. Ti makuna na ragsak, wenno hapay. Kitay awan kagurgura na, wenno kapapa na, kabagays. Masurunak nga rin kadagita babae. Gaputa da nubyugan asawa da. Ipalastog da mutan. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mula ang dayta, kabagays. Ay saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinabaak ko. Jakla apalan da kita tattao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pwe! Kabagays. Ay, problema mo da dyan nga ikinisan nyata, Uncle Kardeng. Tunggal pasyarik, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Layla? Unangkal. Gay agkras kanya kinay. Ay, Wayne. Iksmun sa mo da dyan, kal. Wag, dual daw lang ang naging GF ko na dyan. Anya? San wag sa sao? Kunang madla na sino asanta? Kasla sino a birhen? Oh, berhin nga. No kasta? Saan man nga akin dadalos na iya babae? Tamok ti kinatao na. Kuno na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na ba'y? Anya? Apay nga rin na magsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat-pat yung ba'y. Siyak ti makapanagnag kunak lang aruday, amboy. Siguro, no armag na jay, aklunin na kadagaws. Ha? Dama asawa mangkal. Armam kiiday. Agad, tistingag lang Yak mo't serious wine. Agpinos tata, amboy, kanakan. No at danubyo na jay, sana ngagpupuno. Anya?
Isungag pupuno na yay, tabakit apalasang. Ngam no Danubyo na. Ay, sumingpit Taddan inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, padasag nga armay, nambawi. Ha? Intun mamon ni antay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw amboy. At pinustata, aklunan na kadagos na yay. Amangan pa'y kidino kawiwitan na kadagos Nga ta. Ay sos, win ko naklangarunain. Sige, at pinustata, may saboryas. Mayat ka, amboy. Ha? Sige, angkal. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, Karding. Rabiin. Umayak agaraw, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala? Apay nga arman nak. Kitadan asawam. Yak kayatin na yay. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit ka, taaklunan na. Ha? Sigurado ka? Win, wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwinin Karding. Yes! Adan buryas ka! Buryas na! Ay! Wah! Unak! Adan ton buryas ka! Agtarakinak to ni ti buryas! Ta pagkasaranta, numabalo Anya? Asino Karding? Anak ka? Ni Tata Karding ang ulitag ni Amboy nga agar-aram kanyak. Nobyo ka no ni auntie. Anya? Ay naglokaon. Apay ngay. Kit adda asawa ni Karding. Ay na, bagbagan nyo ni auntie, tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Wan ngam kasanaw numaamuan ti asawa ni Karding dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidang. Uray agbasbasula. Ta dinuminggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Ta adda time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay ka nulaan ti agbasol. Basta akidaw ka iti pamakawan iti apaw kabagais. Anya? Nagkunamot kin ka? Ni Karding. Gyaman tinaklon nakmadlangain sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasartan. Ay kat pagsasaritaan tayo na kada tatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka na iti dadakkel ka. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan tatang. Tatang? Ahaw, no siya. Uray sa anak ang maikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, anyat sasawam di ta ka ba guys? Masurunak nga may. Takasla paapalan da. Gaputag kasar kayaw. Paapalan dak ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalan dak. Taada mangi kasar king ka. Idinto ta siya. Dinak mabalin nga ikasar ni Karding. Taada nga rud asawa na. Ngam uray, tanagsinadan. Naragsakak latta, ta at least. Adala ta mga ayat kanya. Nga uray sa anak ang maikasar tinubyo. I am happy latta. Mala, inka ituloy yan, dar aramida, medyo kusina. Tamangan tayaw. Awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla. Tadamot buryas ka kanakan. Anya? Kasanon nga ni Nana Layla, angkay. Ay ko, makamumot na. Kun may sa, naamwana inyan time. Inaapa-apa na kinikalman. Isuasar da nga ako na ito nga aramidag ambaw. Ay, ala, angkay. Kasarita yun na imbaga ni Nana Layla. Tamangan no niya teramidin na. Day, kanyat sang-sangitam ka ba, guys? Awan, di na kasasitgan. Tama nga no, makadurabak iti subsaup. Apay aya. Kanyat problema. Day jaya Karding salawahan. Ida pala ni Bakita, sininaanak matin. Rumbang laan, tikas dyan ngay naramid na, kabagay.
Nga beng, sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsagana kakiday. Tanay, inton bigatan, ti kasardasan nyata kinambaw. Jak dumar ay, pumanawak. Ha, papanamngay. Basta pumanawak. Agawin nak inyo lugar na gindinadakkel ta. Inak tarimaanan ti basit akal kalapaw ijay. Ta ijay akaw ni ang daad. Apay ngay. Awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti kanakam. Wain kasar na. Ngam amaw apaapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Iso pumanawak lagay. Naimbag iti papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya. Pimanaw nga road ti ikit ko kat manipod din sana na nagsubli ti family house da kada tatang. Nagkasar kami nga road kanya amboy. Kat ita addan upat nga nakme. Pasaray sa rungkaran mimet ni Auntie Laila. Tag may sakit nga rodan nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis me nga agsublin iti balay me dinan kayat apulos. Alakastan, to'y pagayam mo sa niyata. Bueno, papagayam. Di tamanan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo asan niyata. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose, para ti script ni Jana Almoite. Agiyaman kami unay, iti kanayon ngayon kay panagdangdangag, papagayam miida. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket naggapo ken ni pagayam tayo ang naglinged itinagan a punggok. Kastoy man ti kunana. Dir Manang Biyanang. Idinatay ti apong ti asawak ado ti kaugalyan dagiti nakay kamangak apakakatawaan ken pakasurunak. Ngam kapilitan met nga rod ngagtong palak, ta ipagpagapok iti asawak. Ngam iti dayta nakita kadakwada, na ikanak iti idea, amang gundaway, iti mismo, wano kadag iti mismo, akatugangak. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Punggok, lakay, mapan ka kano iti abay ti lungonday di apong. Ha? Apay aya, Marina. Ay ayaban na kaninanang. Ingka itsayan. Tapno di daman agungutan. Apay kano aya? Ingka kano agsangit. Kalkal paskulan agsangit. Anya kumagsangita ngay. Basta mapankan. Di mon urayan nga agungot man ang dananang kan tatangkan ka. Darasam. Ala, wunay. Mala, agsangit ka punggaw. Jak pa'y nakita ti panagsangit mo manipod na tay ni inang kaw. Ha? Kit nagsangit ang may na minsang aldaw, nanang. Ay kaulita ma. Tapno maragsakan niya pong yaw. Iparik na yo mata amaladingitan kayo iti ipapanaw na. Anya? Apay masapol pa ilaya day tananang. Kit nagsangit ang aruling. Jak nga rod nakita. Ulita ma. Alala, agsangit kan. Tilay paparami dyo mo, nanang. San mo takas ta dagiti dadakkel ko, hindi natay ni apong may. Sumanaw ka pa lang, punggaw. Agtungpal ka kiden. Ita lang matapagsangitan da ka. Sabali ti kaugalyan yo, sabali mat ka da kamay. Masapula sumurot ka iti kaugalyan may. Tanay kamkamang ka lang. Sapay jak makasangit ita, nanang. Basta pilitam. Mala, pumanawak tapno makakonsentrate ka. Inakagtugaw. Just kim, tikas tayo. Kaslaubi nga dito yan. Tilay paparami, dagita katuga kanya may. Ay, kasano nga, makasangit ka. Isa nang mamakasangsangay. Just kim, tikas tayo. Uy, punggok, agriing kan. Bumangon kan. Mapantamanan ni tabalay dananang.
Intamanan bantayan ti lungon day di apong. Si kanti mapan. Dituyak pa balay. Di lang to man ipapaaramid na nanang kantatang ay makita na. Kaslaklaw, bingiti pampamayan na. Awawatam latay idan takas tamang nga ruti ka ugalyan may. Sumurot ka latan iti ibagadakan ka. Uray ta maitabon ton ni apong inton bigat. Ala, mapan kalatan. Umayak tulat ta di talamayan na ninton may taburin ni apaw. Ay na, inang tingigaya. Idulin men ti bangkay mo, iti pakaidulinam. Nasakit man nga manyangay. Awan mabalinan may. Ay na, inang ko ay. Idulin men ti bangkay mo. Kandida kan makita iti oray ka, ano man. Inang tingig ay. Bakaw! Mapantayon! Ay, aglisi ka dita! Tabagkatin dan tilugom! Ay na, inang ko tingig ay. Ala, umuna kayo na rumwar! Marina! Punggaw! Ta sumaruno kamay kaninanang yaw! Uwan tatang, umay kan punggok lakay. Nalipatak mo tayo sinturon ko! Matintin nagtipantalong ko, Marina! Ay, di kay tumanalyaw, Punggaw! Dakes! Ha? Nalipatan amin tayo sinturon ko, tatang! Ay na, dakas tagsublay no nakarwarkan. Kandi ka tumanalyaw. Kay kasanong arot tayo sinturon ko, ngay nanang! Matintin nagtipantalong ko! Tay takag tangtanggal iti pantalon ng tararamidag. Paging gaya kampusan tao. Ayawan na, madia. Agsubliak, tatang, nanang. Apay, kayak mau, ti sumaruno amatay. Punggaw. Anya? Baybay amon ta sinturon lakay. Adas pili dito'y bangkaw. Alamaw, dayas pilim ta pantalon mo. Punggaw. Hoy, Punggaw. Apay nga umasisim ka dita. Kalkalpas di tabon ni Apong yaw. Umanisim ka kideng. Ha? Kwa? Adalang amin nalagip ka, tatang. Makakatawa, iti nakita kita nga. Hoy! Dagis tumisam iti makabulan. Anya? Minatayan tayo. Iswa masapol nga ipakita tayo ti panagladladingit tayo. Numabalin pa'y kidiyakit. Orag sangsangit tayo kumaginggay ka. Anya? Ikaw mo tangiwat mo, Punggaw. Di kang umanirsi dita. Ha? Ay, sinalbag ka, Punggaw. Just kay kamay. Anya nga tati mas dakdakas nga ramidan. Di umisam. Wino jagsaw iti sinalbag. Kas ka na just kay. Grabe mo, nakita na kay kamang, ha? Punggaw. Di mat, adda nang isit amanok yaw. Ada nanang, may sa akawitan na yay. Ingka tiliwan ta partin tayaw. Ha? Apay aparte ngay nanang? Agor-igor ni tatang yaw. Inamamlingan sa day di apong yaw. Ha? Paborito na ngamin na manugang ni tatang yaw. Anya? Ipartan tayo, tapno masukal ti da kasama pasamag kang kwana. Katagimbagan. Nagadumot ti manok yun nanang. Diyay nga rod nang isi ta manok, ti kasapulan. Tay nang isi, taginggay ti saka na. Kanay, awang magkasta manok may. Sige nga ron nanang. Mabitlayan, tindak tiliway. Sayang pa'y daya manok ko, bakit? Kakaiso na nangisit ang manok ko na ijay. Ngam na parting. Ala, baybay amon day jay. Masukatan tula kay. Pagbigyam latan dananang kantatang, takastaka nga rutin nakaugalyan da. Nagadoke nga murang ay. Kung kunalan sa mo ilang tikas jay. Tapno makasidada iti manok. Unay kamutan. Apay, anyat pagkitkitaam ka dananang kantatang, rupat manok. Nangisi nga rub mo ti kasapulan da. Ado ti manok da, no talaga makasidsidada. Kahit, naimbagan ni tatang. Diyak mo, tadyak pa'y napandita balay da. Sa pa'y binukudan dati karning manok. Di da pa'y nangibingay. Inyatang da nga rod. Kasano ko mga ikandata? Inyatang damay. Kastama timbaga ni nanang, sanaya. Diyan ka mo manumot ti kas kadakwada. Itala makapuotak iti kas takaw galyan ti tao. Jakpat yan da ita. No si ka
Ngam sabali nga rod mo dagiti dadakkel ko. Oh, Isu nga awatam ka dilatan. bakit? Kita na itaw. Ha? Nay, siping matabagas ti aba na ita. Nangalaam. Nakalik kinalik nga mina tay bagas ti abata. Ket adda nakalik akastaw. Ay, sos. Da ka sa partaan da ita. Masapula masukal lakay. Uwin nga raw, iso nagnerbyusak. Bakit? Marina, Ponggok. Imay kamay ta. Ada na patag nga ibaga ami kada kayaw. Anya day tananan. Sikan timang ibaga lakay. Di ba, adda tay tarakin mo anang isit ababaw. Punggaw, wuntatang. Apay kaday, gadangan main. Wino sukatan may ti puraw ababaw. Adda baboy may, ngam puraw. Kat nangisay ti sapsapulan may. Ha? Ano nyo mo na nayatatang? Nakakaliak iti siping abagas ti aba. Kat masapol ngay parchan may. Iso agatangin may ti baboyaw. Wano saan? Sukatan may malang iti baboy hanggang puraw. Wah, mayat ka wano saan? Punggaw, ibagam no di mo kayat. Tapno makasapol kami iti sa balay. Wan ko namon lakay. Sana bali ta sukatan damot. Wan, dakdakkel pa'y tayo suka may ata. Dakkel di puraw a baboy may. Tayo kadakkelan titag may. Ang gado, kang muna gito yay. Grabe damay. Ramidin damot tijak kayatan. Oh, Punggaw, napauli magkamutan. Mayat ka wano saan? Hey, kitwanan na, tatang. Nakadunto mga artida jo. Para kas lang ngagpartidan. Isu nga rod mo tinakaugalyan damot. Respetuan talat taidan Respect. Amom mat anarigat akon kontraan dagiti dadakkel ko. Ay, Kan may sinukatan damot. Saan damot adinawat. win na. Narigat tagsapol iti nangisit ababoy itan. Manmanon ti nangisit ababoy iti lugar tayo. Ala, masukatan to lakay. Anyak kukuha ang bakay. Awan, agbasbasa aklang iti libro. Ilad ko man nga ro dito iso pa. May met ti maturog no da ka mang bantay kanya. Ay, una yan. Ala, agad na kalata ditan. Ay na, mapan na talagang diturog ka. Ni. Hoy. Nakaturog kan punggok. Ni. Agur-urok ka matan lakay. Hoy. Ha? Apaw, sana, apaw. Saan? Ha? Di mo alain ta sawak. Kunti puro baboy na nanang kantatang. Di mo alain. Uy. Punggok. Di mo alain. Agriin ka man. Punggok. Hoy. Ha? Nagbit ka man nakaturogan. Nagtagtagaynap kan sapay. Uy nga ron ba kahit? Naitagtaginap ko ni apaw. Sukunin nakakanong apo ko na. Alawin na tay burik a baboy na nanang kantatang. Uy, punggok din nakman rabakan iti kasta. Ay, saan man? Agpaisot ibagbagak bakit? Sukunin nakakanaw. Isuasaan kong kunak. Ala, jak pa'y matkayat ti matay At tinasayat, ingkay baga kadananang kantatang tinaytagtagainap kaw. Sige, hanggang kuyogan na ka. Mabutangang. Ay, anya baboy talalaan na. Purawan no nang isay. Burik mo dayay narang. Hala, ay sos, tay burik ka baboy tanay jalakay. Mala, parchen tayaw na jay. Tabangan wag parparik na laang. Ay, huwag nga raw. Hanggang sigurado ka tay burik tinatagtagay na mapunggaw. Amang ano kalakyan na puraw. Kabayan namin na baboy mi dito balay. Ada kayo tay kalakyan ngayon sukat may. Jak amo no kabayan no kalakyan. Basta burik mo nanang. Ay na. Jay baboy tangarod. Alakay. Mala, parchen tayaw ti burik ababaw. Dakay sa partaan da ita. Jak pay kayat namatay ti anak ta. Bakay!
Namati dadakaws. Talaga gaya man, nakaugal yan ng tikas Jejo. Mabawi ko, nagitipinartida din yung ikaw. Ay, amo kong taramiday. Naglaka magaya, may alis na lipospos, nagita na kay kamanga. Nay, naglukmag-magayam ti kalding yun, nana. Ay, kuwala ta. Duti ka nanda dito. Apay, di yung ilako ti daduma kalding yaw. Ay, san? Naimbag lang nga, day pastor ko. Ay, una yan. Naglulukmag-damot tayo. Sige. Agawid ako, nana. Kilaat mo ta maditirig na ako. Ha? Alay, apay ngay. Jak amuman, nanang. Kaslaglamina, mutan. Sige, nanang. Agawid ako. Ala, apayan ngay lakay. Anyat mapaspasamag kan pa. Parang ito naglamin pa kahit. Ni saan ka matanabara punggog? Iti nga rin nagkutinabara ba kahit. Anay ko, nagsakit ti bagbagay ka. Ay, anyat tumaram ngay. Aday wandak. Panawandak, aday wandak. Apayan, anyat napaspasamag kan. Kas kalagam ang mangawan. Nagaduarorog ti makikita pa kahit. Nagaduda. Mapit lang tayo pagdala ng kantatang. Nakaputputol ka man. Ay, di wala ni tatang. Pangasiyaw na. Kapapangaw ka ka diya talaga. Nagaduarorog ba kahit. Alain da ka ni tatang. Kanya'y nalok magkakalday. Nakapadanag ka man. Inakayaban na ng kantatang. Namati ni Marina. Solmanan ti boksin no kasaraw. Naihimas ti pinapahitan di kalding ko naman. Apay kaya nagdadakis mo ti may tagtagainap mo. Punggaw. Uy nga ron tatang. Diya magkati ka kasi tagtagainap. Awan mabaling ko Tadi mo mapili ti tagtagainap ay. Mala, bumagong ka nga ruday. Tagigop ka itidigot ti pinapaitan. Uy tatang. Hina, nakapsotak. Ikarkarigatak. Mala, punggawk. Agpapigsa ka. Woy! Mano a kilo te order makarnit baboy, paray? Oray, sanga pula kilo pare punggaw. Sika ngay mo, tatadalyaw. 5 kilo kanya. Sige. Yag kunto no may alawas. Urayan yaw, tayo deliver kuntaw. Nagagit ka mo tingin. Nagadayo ti lugar yun ito paray. Ay, kasta talaga ti business, Ano, stop no, makaraos. Tatang, nanang, umay kayo ijibalay. Ni punggok, malugluganan. Anya, asinaw tinanglugan kinkuan, Jack nga rodam mo. Da kayo matawawagan na. Halay, asino nga tangay din ang lugan. Ay na, unay mutta na ya. Mala, mapantayo nga rudain. Tamang ano anya taramidin ni Punggaw. Apay, asino ka ng lugan ni Timanugang May? Ibagam tikin na siya sinam. Amay! Di nak malaki pa! Di nak may busisa na! Siya ni Angelo Kamuraw! Tay na tayo kumparik a kinamuraw! Kahit hape alimugan ka ni Ponggaw. Anyat masapol mo. Agsubli ka ni tinagapam. Awan lugar mo dito. Nataykan. Umay ko'y palagihip, tutang mo pare! Di ka nagbayad, iti saranay mo iti kanyak! Anya! Apay lakay. Di ka nagbayad, idi aya iti saranay. Singirin kan, pare! Ay, saan ba kayo? Yak nagbayad. Ay, sige. Bayadan mo iti saranay nga utang na. Basta panawa mo ti bagiti manugang me. Marina, saan nga gasot mo man? Mabitla ang nanang. Kurang tisya nga kasot! Ha? Nabayagan na natayak! Siyempre, nagpursintong kiyuta!
Sayon to itad, kani punggaw. Taiso, ti baunag, amang ipan, iti pangikan na, iti karnit babaw. Tanudi kayag tungpal, iti kayat kau. Riribugan kayo kanayaon. Di kay paturugan na bulos. Lakay, anyat mako na am. Sige, itadan bakit? Atuin to order yung karnit babaw, yung mga kumparay. Wow! Talaga kaparpar niya, paray. Ay katuan na. Ato hindi bayad gaw, paripunggaw. Keep the change. Thank you, paray. Indon sumaranaw, nuwang may tumay ko ilakaw. Agorder kayaw. Ay, wala paray. Sige, paripunggaw. Sa nga pulo mo na kilo kanya. Sige, nutay paray. Sige ngay tatadal niyaw. Manungay mo ti orderan. 5 kilo manin Kantay pinapaitan na Wayng, librin to ta pinapaitan na. Apay, asino ka man na ng lugan ka ni Punggaw? Sak ni amang mo, anapayagan at imaga. Ha? Apay, amang, anyat masapol mau? Parjam tainwang mo, sakbay at akawan ti kalugaram. Anya! At samang sipsipot itinwang mo, kayat da takawan. Isu apartemon, tadi mo mo't mabantayan tinwang mo, iti 24 oras. Anya! Bardam tayatangan nak, iti dalam na, kanik kambasid iti apruna. Baybayamon, day bara, kayat. Ay, wine amang, wine. Kan pagkudwan nyo ti karnitwang. Kagudwa kada marina. Kagudwa mat kada kayo. Pilyam dagitay lasak. Taiso titid mo kada marina. Kanto'y asawa na alinugana. Itid mo. Ay, wine amang, itid kaw. Mga kumparay, adto yan na kita order yung karninong. Nakakilo ito gusto na kita. Wow! Fresh na paray. Talaga mo ta. Siyempre, mata. Bagong party ko naman. Ato hindi bayad ko paray. Automatic to order Agyaman na, parikoy. Punggok, lakay. Ayan nagiti nakaref a karnit nuang. Ni, jak mo Bakit nalatay al-alyan ni apong mo alakay Anya, diag pa'y suman, punggok. Kanya tambo di tangay. Diyang arutam mo. Inala siguro na ni apong mo alakay. Anya, Nakaturogan ni Marina. Iruar ko man na, hindi nakasupot a kwarta iti likodan ti kabinay. Tabilangag manain. Ay, aginarak laing. Dan urnong kaw. Ribo-ribo, tayo duldulin ko a kwarta. Naglakwak iti karnit babaw, kan karnit lang. Gumatangak taw, iti motor kaw. Kurang pa'y na ito. Basit mo lang kinin Oray, may salangin na babaw, mabalinay. May sabran nyo ang motor ko naman. Idulin ko na ito. Tasaan nga mo ti asawak ti may papaniter aramidag. Isagsak ko dito yung likod ti kabinay. Ito'y silupin anang ikak iti kwarta. Baybayak pa ila dito. Ala, ito no makadiskitarak itinayon na. uy, punggok, lakay. Adda nang kung agkarkarasa kasi di rabi akas la silupin. Ha? Nay, diyak mo Nagtagtagay na pa siguro. Bakit? Saan? Makarangrang nga ron. Kumarasa ka sa silupin. Anya nga taday jay. Nay, diyak mo Awan mo nangagaw. Adda nga ron nang ngagkaw. Di nak pinaturog tayo dyan karasakas. Ipis siguro Awan mo nang nangagaw. Awan mo na putak. Lakay, adda manan nang ngagko karasakas si dirabi Ay na, nadadahil sa terdram mo bakit? Ti lamang mangagmumutay.
Kitawan mo nang nangagaw. Anya nga taday dya akarasakas. At dan samot ulag dito nagtibalaitan. Ha? Ulag asasawang may? Awan! Mala, rumwar ka. Tap na makaawit ka mo dagaws. Sige nga ron. Inakla gumatang iti masapsapol iti kusina. Sige, mapana ka. Sige, bakit? Payakas dyan ibagbaga ni Marina. Aya, nabayag mo tin. Adyak kinut ko tayo nakasilo. Pinakwarta nga idulduling ka. Inamang kidisok nalan. Alay, kung dito'y nangisil-sila kalikod ti kabinay. Ha? Nay, naburay-rayan mo tintoy. Apay ngay. Jesus, nangit-ngit mo tindag ito'y kwarta dito. Ha? Apay ngay. Awanay. Nangit-ngit mo amin ang Diyo. Awanin dilimyo, nagbatay. Unay mo tikas tuyang ngay. Nginit-ngit mo amin ang kwarta. Apay ngay. Awanin serbi na kito yung kwarta. Awanay. Uray aklagam mangaw iti dayda gundaway, manang biyanang. Gapo, tatagisaya nga klaon iti kwarta nga induldulin ko. Kunak kadya kibagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam dinakmet pagtalnaan ti konsensyak. Iso nga impunok matlaang kin ni Marina ti pananglukok kadagiti katuganga. Aklunak, nagbidutak, nasisira pa kiti silang tipirak, iso na aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamirisak, kat nagkidawak iti pamakawan kadakwada. Alakastan, tuy pagayam mo, punggok. Bueno, papagayam, di tamanan, tinaggibusan. Wano nagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam punggok. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdengdengay.